kuondosha lile jiwe. Nataka niseme na wewe baba unayenisikiliza, nataka niseme na wewe mama unayenisikiliza, ambaye umekuwa na jiwe la magonjwa kwenye maisha yako, ambaye umekuwa na jiwe la kupoza kwenye maisha yako. Biblia inaniambia Yakobo alikaribia, akarivilingisha lile jiwe, likatoka katika kinywa cha kisima. Nina habari njema kwako mama, nina habari njema kwako dada unayenisikiliza wakati huu. Liko jiwe kwenye maisha yako limewekwa. Haijalishi ni jiwe la magonjwa, haijalishi ni jiwe la kupoza. Yupo Yesu mtenda miujiza siku ya leo, anakwenda kuondosha hilo jiwe. Yupo Yesu mtenda miujiza siku ya leo, anakwenda kuondosha hilo jiwe. Haijalishi ni jiwe la utasa, umekuwa tasa miaka mingi kwa sababu lipo jiwe limewekwa. Biblia inaniambia Yakobo alilikaribia lile kisima, akarivilingisha lile jiwe, likatoka katika mlango wa kinywa cha kisima. Nina habari njema siku ya leo kwa baba unayehangaika na magonjwa. Umekuwa na jiwe la kisukari, umekuwa na jiwe la kuishiwa damu, umekuwa na jiwe la kupooza, umekuwa na jiwe la miguu kuvimba. Yesu yuko hapa siku ya leo kuondosha uvimbe wako. Yesu yuko hapa siku ya leo kuondosha utasa ulionao. Haijalishi ni sehemu gani umezunguka, haijalishi ni sehemu nyingi umezunguka, hilo jiwe leo litaondoshwa. Yupo Yesu siku ya leo kuondosha jiwe la magonjwa kwenye maisha yako. Yupo Yesu siku ya leo kuondosha vifungo, mawe yaliyojigeuza vifungo, vifungo vya uchawi, vifungo vya kusini na watu kwenye ndoto, vifungo vya majini. Hilo jiwe siku ya leo Yesu anakwenda kuliondosha.